uretse abo bantu turabafite kandi baraza bafunzemo neza. Hari ibintu wambwiye kandi ndacyabitekereza biri kunzenguruka mu mutwe ngo iyi ngiyi ngo ni size. Yes. Size ni size. Yongena kubona ko bakubwiye large. No ise size ni size large. Yes, large yikize. Uri ikintu kiba kuri size. Bitewe n'icyo ya njyewe ndi umwana mutonya. Ureze ndimbati araza kubikubwira neza njyewe leave me alone. Leave me alone. Yes, let's carry on. Do. Ayo na makarita. Reba. Ayo na makarita. Reba. Izo ni note. Cameraman. Friday flight ahangaha niko tumeze ANITA. Yes. Nubwa mbere muri iki gihugu nabonye kapo itandukana abanyarwanda bose bakababara. Tuze kubivugaho. Bose barababara. Ndavuga jewe ko bata. Ama ndi kureba size. Beautiful size. Iyo ni umutuku? Iyi ni world. Oya yari umutuku cyangwa yari zahabu? Yari gold. Listen guys. Shaka kubahereza nuza imwe. Shaka kubahereza story imwe. Okay. Nyiri umwana when I was like 5. Okay. 5 or 6. Nibwo Malaga. Banza wumve BISSOSSO. Ishuro nakubiswe inkoni nyinshi zibaho. NDIMBATI, SHADYBBO, ANITA Pendo, Gitego ndetse na BISSOSSO ni bamwe mu bagaragaye muri Friday Flight y'uyu wa gatanu isozo wa gatanu wa tariki 26 z'ukwa kabiri 2021. Iyi Friday Flight yari muri Friday Flight zidasanzwe zabereye kuri RTV cyangwa se kuri televiziyo y'igihugu cyangwa se muri kino kiganiro tumaze kumenyera turi benshi kuri RTV kiba buri wa gatanu kuva saa 4 n'igice kugera saa 6 n'igice z'ijoro. Nibwo muri no Friday Flight nko tubimenyereye haba harimo udushye twinshi tugiye dutandukanye aba bagaragaye bafite ibyo twita udukingirizo condom. Tuse utu dukingirizo twaje dute izi condom zageze gute muri studio za RBA mu kiganiro Friday Flight kwabyita nka It's Friday Condom Day. Uno munsi wakuwe tariki 13 ukaba wazanywe kuri tariki 26 kuri RBA cyangwa se RTV. International Condom Day ni umunsi ngaruka mwaka wa tariki 13 z'ukwa kabiri ukaba mbere ya Saint Valentin. Uyu munsi rero ukaba ari umunsi washyizweho n'icyo bita AHF ikaba ari The Los Angeles Based AIDS Healthcare Foundation. Ikaba ari global no profit organization ikaba ishinzwe gushaka imiti cyangwa se igatanga amahugurwa ku bantu barenga miliyoni 1 mu bihugu 45 harimo n'u Rwanda ku bintu bijyanye no kwirinda indwara cyangwa se virusi itera sida cyangwa se andi ma virusi yose ashobora kwandura ku muntu anyuze mu myanya myibarukiro. Rero uno munsi wa Condom Day cyangwa se umunsi w'agakingirizo wakuwe tariki 13 uyu munsi uzanwa ku itariki 26 z'ukwa kabiri ukaba ari bwo uyu munsi wagaragaye kuri RTV mu kiganiro Friday Flight gikorwa na ANITA Pendo Gitego ndetse na BISSOSSO. Tubibutse yuko muri kino kiganiro bongeye gutumiramo uwo bita SHADYBBO ndetse na NDIMBATI. Aba bose murabazi. SHADYBBO murabizi ko ari umunyarwandakazi wa mbere ukurikirwa n'abantu benshi kuri Instagram, ndetse NDIMBATI akaba nawe ari umustar umaze kumenyerwa mu bintu bijyanye na filimi z'uruherekane zigaragara kuri YouTube ndetse no kuri RTV. Imwe twabibutsa ko ari Stimade, indi igaragara kuri YouTube twababwira ni Papa Sava, akaba arizo akunze kuri virusi itera sida cyangwa se andi ma virusi yose ashobora kwandura ku muntu anyuze mu myanya myibarukiro. Rero uno munsi wa
condom day cyangwa se umunsi w'agakingirizo wakuwe tariki 13 uyu munsi uzanwa ku itariki 26 z'ukwa kabiri, ukaba ari bwo uyu munsi wagaragaye kuri RTV mu kiganiro Friday Fright gikorwa na ANITA Pendo Gitego ndetse na BISSOSSO. Tubibutse yuko muri kino kiganiro bongeye gutumiramo uwo bita SHADYBBO ndetse na NDIMBATI. Aba bose murabazi. SHADYBBO murabizi ko ari umunyarwandakazi wa mbere ukurikirwa n'abantu benshi kuri Instagram, ndetse NDIMBATI akaba nawe ari umustar umaze kumenyerwa mu bintu bijyanye na filimi z'uruherekane zigaragara kuri YouTube ndetse no kuri RTV. Imwe twabibutsa ko ari Stimade, indi igaragara kuri YouTube twababwira ni Papa Sava, akaba arizo akunze kugaragaramo. Rero aba bose bagarutse ku bintu bijyanye n'uburyo izi rero bose bagarutse ku cyo bita imikoreshereze y'agakingirizo, nk'uko bitangazwa na kino kigo cya AHF cyavuze yuko nicyo bita safe sex, ubwirinzi bwa nyabwo mu bintu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina. Nimba uzi kugiye kwikora ugomba kwikingira kuko utaba wizeye ibyo uri bukuremo. Ibi rero nibyo bongeye kwibutsa abanyarwanda bari bakurikiye ikintu kiganiro cya Friday Fright, nawe twakubwira cyangwa se waba aracingwanwe no kumenya muri kino kiganiro. Aba rero ANITA Pendo Gitego ndetse na BISSOSSO tumenyere ko bafite udushya twinshi dutandukanye nk'uko mubona mu mashusho bisegura kuko amashusho twafashe ntabwo yari meza kuko iki kiganiro twabajwe nuko cyabaye tutari mu rugo, twari turi mu kazi, ariko ayangaya nibura arapfa kubereka bimwe mu byabereye muri kino kiganiro uburyo cyari kimeze neza, ubwo cyari kiryoshye. Umuntu wagicitswe nakubwira ngo wacitswe ibintu byiza cyane, nakubwira ngo n'ubutaha ujye uba 4:30 uri hafi na TV yawe ukurikiye Friday Fright kuva 4:30 kugera 6:30. Ni amasaha meza kuko uba ari umunsi usatira weekend, uba ari umunsi utangira weekend, biba byoroshye gutarama ndetse weekend ukaruhuka. Sorry kuba bafite akazi, ariko namwe nicyo giye kugira ngo mube mukurikira ibiba byabereye muri kino kiganiro. Isi yacu isimbamo ibiba hababereye. Nimba bakunze ibyo dukora ntiwibagirwe gukora subscribe. Ni aho gutaha twagira ngo tubereke ibyabereye muri Friday Fright yo ku itariki 26 z'ukwa kabiri mu gihe waba wacikanwe nayo. Bye bye.